Tangkhul Nupi ama Furuba Gari Thugaikhibagi Thoudok Lupa Lakh manga fine Toubada Yannakhre tha asigi kuntaruki numidang pung 8:30 kunthrarom tabada Imphal Ukhrul Lambigi Litan Police Station gi manung chanba Mongkot Chepu Kuki Bilesta Kuki gi lamhen tuhen ba miyoi singna winger passenger gari ama akaya toy nang hankhiba masung gari adu da tonglakhiba Tangkhul Nupi ama tamthina phuduna asokapan nangan khibagi Thoudok adu da senari ba mara laiba miyoi sing adu gi maikhaidage victim sing da Lupa Lakh manga numit humni gi manungda compensation oina piba haibasida ngasi yanaba purakhre haire Thoudok asigi matang da press na phangba paw amagi matungin na ngasi Litan Police Station da victim party gi mahut sinduna Tangkhul leader sing aduga accused sing gi mahut sinduna Litan area da leiriba Kuki village chief sing yauna apunba mifam ama pangthokhe mifam aduda Tangkhul leader sing gi maikaidage Mongkot Chepu gi Thoudok adu ahan banate karigumba Thoudok aduna ahan boiram labade nakal ani gi marakta ngakthok ngaksin tawnaduna matung tawdana ba hainaraga loisinaba yabane adubu asigumba Thoudok asi masing yamle maram aduna asigumba Thoudok asi matung tawdana ba akanba ain gi oiba thabak sing laukhatpa mathau tai lamhen tuhen ba sing adu matik saba dandi piba mathau tai sel khara piraga waroshin purakpa yarabade mathangdaso sel khara piraga loisinaba yai haina asigumba Thoudok asi leptana satharakhi gani haibagi akanba wafam pukhatke loirana senaba miyoi ahumso masak khanglabanina akanba action laukhatkadabani haina taksinke adubu tungda Thoudok adu da senari basingna victim party da numit humni gi manungda Lupa Lakh manga compensation piba yauna condition khara da yanaba purakhre haire MHC ga wari sanarunaba CSO gi team Delhi da thungkhre amuko Fox kokomi khongbu oiminakhre kumja lisingani kulhumdoi ge me ahumdagi hauraga Manipur da thogliba kanglup ani ge ungkhanaba sigi waroisinama puraknabagi matangda Union Home Ministry gi makok thongbo official singa unarunaba civil society organization gi team ama New Delhi da thungkhre New Delhi da thungkhraba miyoi taraga mapan na saba mihut kangbu aduda Coordinating Committee on Manipur Integrity kokome All Manipur United Club Organization amuko amasung Federation of Civil Society kanglaipak Fox ki mihut sing yaure hiram asigi matangda ngarang CSO sing asigi mihut kangbu ama na paumi sing da hai Manipur da thogliba wathok asi loisinaba Ministry of Home Affairs ka wari sanaduna lakpagi makha satharakpoina June 13 da muganna wari sananaba khangalakpane Home Ministry gi official sing da kari karamba wafam thamgadagi haibagi matangda kokome amuko amasung Fox ki waiba apunba mifam ama pangthoktuna khana nainaba laikhre hayengdagi hokna nungthilda Union Home Ministry gi official singa wari sanabada saruk yagadoriba singi manungda kokome gi mihut 8 amuko gi mihut 8 amade Fox ki mihut manga yaure Center gi lusingba singa unaduna wari sanagadoriba sigi matangda kokome gi convener khuraijam athobana hai hanadagi hokna center na thabak to onthokani haina thajaba pikhiba wafam sing haujik fawba thabak to onthoroktabagi matangda pukhatkane amuko gi senior member Saugrakpam Bubona hai Manipur gi miyam gi apambagi matungin CSO sing ama toina punsilaga miyoi taraga mapan na saba mihut kangbu ama Delhi da satuna Ministry of Home Affairs ki makok thongba lusingba sing unana ba phirep laurakpane miyam gi apambagi matungin na CSO sing ama toina punsilaga lamda masida tangdu leitaba phibam ama athuba matamda purakna bagi matangda marik chumba wafam kaya Home Ministry gi makok thongbo official sing da taksilugani haina Fox ki maikaidage BM yai masahana phongdokhe Kamjongdagi Myanmar refugee lising manga henna maram dahlankhre report kumja lising ani kunmathoi ge February da Myanmar da military lengak lakraba matung laibak adu da hingsa gi thawong kaya chatharaktuna mayum thadok laga border landuna Manipur gi Kamjong district ta sangjafam lawduna leirakhiba Myanmar macha lising 8 lomgi manungda haukiba numit kharani asigi manungda refugee lising manga henna Myanmar da muk halankhre haire Press na phangba pawgi matungin na Kamjong district ki Kasom Khulen subdivision gi manungsan na ngamkhai paringe naknana leiba khulsing maruwai na Namle Wangle Kensing ke Asang Khulen Makan Punram Choro Pilong Phaikok Huimin Thana Sangkalok amasung kangumda hangdokpa tongan ba relief camp singda Myanmar refugee sing asi changjafam lawduna lakhibane makhoina relief camp singda leiringai matamda lainga ki maikaidage chahi manga gi makha gi angang sing yaudana refugee lising taruki mathakta biometric data laukhre adubu yumthang nariba Myanmar leibakta haujik irangi phibam khara safarakpadage haukiba numit nini humni asida Myanmar refugee lising manga gi mathakta halankhre refugee lising ani rom makha tana lehauri haire pawasina makha taraduna Kamjong district sangjafam lawduna leirakhiba Myanmar refugee nupi nupa ayambana haujik lau singu bagi matam oibana ayuk nungthilda Myanmar da leiba
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯍꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯧ ꯎꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯔꯤꯌꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ आइडेंटिटी कार्डसिंग इशू तौखे पनबा याबदे 1951 गी रिफ्यूजी कन्वेंशन नत्रगा 1967 गे प्रोटोकॉल द इंडिया साइन तौद्रगसु मियोइबगी मिनुंगसी यंगलगा मखोइदा सक्ताकसे पीदुना संगजफम पिरखिबने मखोइदा चाना थंगनबा बकेट तरपोलिन तिन याउना नोंगमगी तंगाई फदबा पोलमसिंग फंगंदुना लाकबने हौजी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना असम राइफल्स मणिपुर पुलिस अमसुंग अतई एजेंसी सिंगा खुसमनरगा लैरिबा फिबम यामना कुमना यंगसली हाइना गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंगना फोंदोरकले कोविड पॉजिटिव तरागा हुमदोय कुंथ्रागा हुमदोयना डिस्चार्ज तौख्रे एक्टिव केस चामगा तरा निपान दा हंथरे स्टेट असिदा हौखिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा मियोय यांखै कोविड टेस्ट तौबगी मनुंगदा नौना मियोय तरागा हुमदोय कोविड पॉजिटिव ओइदुना हौजिक फावबदा एक्टिव केस पुन्ना चामगा तरा निपान लैरि हाइना कोविड कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरकले चेरोल सिना हाई नौना पॉजिटिव ओइरिबा केस असिगी मनुंगदा तरादे इम्फाल वेस्ट दगी निहाइरे इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट सिंगी ओइना पॉजिटिव ओइखिबा मियोय अममम निहाइरे ऑफिशियल ओइबा डेटा गी मतुंग इन्ना मणिपुर स्टेट अनौबा हानबा ओइना कोविड 19 वेरिएंट पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबा से चाही असिगी मे निपान दा इम्फाल वेस्ट की मफम अमदने मसिगी मतुंग तारकबदा नोंगमा नोंगमागी पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेंगलक्तुना पुन्ना पॉजिटिव ओइबा चनीगा कुंथ्रा यौरखे हौजिक्ति पॉजिटिव ओइबा मसिंग असिदगी लाइसेट असिना नारबा मियोय चामगा तरानिथोय होम आइसोलेशन तौदुना लायंग चथबदगी फगलकपा ngamkhre हाइरे अदुगा चामगा तरानिपान अमदे हौजिक एक्टिव पॉजिटिव ओइना होम आइसोलेशन अमदे तोंगान हॉस्पिटल सिंगदा लायंगबगी पथाप चथरी हाइरे अमरोमदा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगना तोंगान मीडिया प्लेटफॉर्म सिंग सिजनदुना अमदे हेल्थ वर्कर सिंगी खुथांगदा लेकाई की ओइबा अमदे खुंगंग सिंगी ओइरगना ग्राम पंचायत की लेवल द मांगजोंगना पीख्रब कोविड लाइना संदोकप थिंगनबगे प्रोटोकॉल सिंग ngang चनबगीदमक्ता अवेयरनेस प्रोग्राम सिंग मफम कयादा पीबसु हौख्रे हाइरे न्यूक्लियर वार थोकलंबा याय ट्रम मतम चाना खामलमदबा तारवदे इंडिया अमसुंग पाकिस्तान की मरक्ता खुदोंग थिनिंगाय ओइबा न्यूक्लियर खुलाई सिजनदुना लान सोंगनरंबा याय हाइना यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना फोंदोखरे पाउगी मिफम अदुदा वांगांगलदुना महाकना हाय करिगुंबा खुद थोकनबा लेप्त्रवदे इंडिया अमसुंग पाकिस्तान के मखाताना ललोलिति की ओइबा थबक थौरम अमता तौररोय हाइना लैबाक अनिमक्ता मयेक सेंगना खंगनखिबदगी न्यूक्लियर वार थोकलमगदबदगी कनबा ngamखिबने सर्बिया अमदे कोसोबोगी मरक्ता सोकनखिबा लान खामखिबा दुगा चप मानबा मवोंगदा इंडिया पाकिस्तान की लान खामखिबनी हाइना पल्लदुना महाकना हाय करिगुंबा युमलोनबा लैबाक अनिना मखाताना खुद थोकनबा तारवदे यूनाइटेड स्टेट ना हानदगी सथदुना लाकबा ललोलिति की थबक थौरम सिंग लेपनबा ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट विसेन अमदे कमर्स सेक्रेटरी होवर्ड लुनिकता मयेक सेंगना खंगनखे वाफम असिमक इंडिया अमदी पाकिस्तान की लुसिंगबा सिंगदा पाउदमलबा मतुंगदा लैबाक अनिगी मरक्ता मखाताना खुद थोकनबा लेबहनखिबनी अमसुंग न्यूक्लियर वार थोकलमगदबदगी कनबा ngamखिबनी हाइखे